Ынтымақ партиясының лидері Марлен Абдрахманович Маматалиев келіп отырады. Ошондой эле Алай райондук жергиликтүү мамлекеттик администрациянын башчысы Апазов Каныбек Сагынбекович, ошондой эле Алай райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Тайыров Болотбек Эркебаевич келип отурат. Эмесе ошо бүгүнкү ачылуу аземинин алдында ушул ачылып жаткан футбол аянтчасы менен таза суунун курулушу боюнча кыскача маалымат берип кетсем. Жолукканыма кубанычтамын. Аман болуңуздар. Сиздерди ушинтип ар дайым эле ушундай жакшылыктарга келип, жакшылыктарга көрүштүрүүгө Кудай насип этсин. Анан ушул биздин bir soyulup yürür, adetsiz dayraların, karlar boyulup yürür, hareketli hastalardan, ayı biri boyulup yürür, akçılay hırlarların, kabulan korup yürür, indi bir soğuğu var, alayına varıp gezdik, arıçalı koyuyoruz, karağa basıp gezdik, asmandaki kurulan, ayıpla yatıp gezdik, soğuk soğanlarla, sığınışı yazıp gezdik. Şu eldin atınan, işte aile hükümetinin atınan
Marlenka'mızga çoğun razıçılığımızды bilgizemiz. Geçe ele mına 25 günü gelip mektebimizde açıp verdi. Ondan keyin mına bugün gelip futbol ayançağımızdı, ıntımak futbol ayançasını açıp oturadi. Taza su boyunca gap boldu ele, taza su boyunca geçerden beri mına jogorу jakta injineri ana mınası olup 10 adam gelip iş başlaşıp atacak. Teknikaları geldi. Mınday jakşı jumuşlardı. Mınday Kırgızça aytkanda atabız деле жасаган эмес. Ушул балага Алдырахманга чоң ыраазычылык билдиребиз. Ушул элдин атынан, өзүмдүн атыман ыраазыбыз, бардыгыбыз эл. Ошону менен кошо эми биз тоонун адамы экенбиз. Кичине суранып кетпесек да болбойт Марлен ака. Себеби дегенде эртең эле кыштын башы 47-те 15-сентябрда Алайга кыш түшөт. Анан мына ынтымакташаткабыз жабылып калат. Анан майдын 15-ине чейин жүрөбүз. Ошого өзүңүз дагы ушу күчүңүздү жумшап ушунун үстүн жаап берсеңиз деп ойлойбуз. Онун тышкары мына эми алдын ала эле сөз келгенде айтып койсок деп ойлойм. Suunu айыл арасына 16 километр жерге су керек деп атасыз. Ошого бизде кадрдан жетишсиз. Өзүңүздүн колуңуздан келип турган убакта бизге bir инженер менен 2 персонал менен балдарды ошо айыл үйгө суу киргизе турган, жанагы немесин суу сыта турганын Аристонун киргизе турган, үйгө бөлө тургандарынын бардыгын мына 2 мастер бала, 1 инженер бала керек ушуну окутуп берсеңиз. Онан тышкары ушу элдин атынан Алдырахманга сизге бизге жакындан жардам берип аткан акимчиликтерге бардыгына ыраазычылыгыбызды билгизебиз. Geçe жакында эле Умрадан келдим эле. Уруксат болсо сыясы кургай элек батадан бирди берсем. Амин. Ушу жора жолдошуңуз менен, тууган уругуңуз менен, эли журтуңуз менен, ушул окшогон бирге иштешкендериңиз менен, мына окшогон эли журтуңуз менен айдан аман сактасын, жылдан эсен сактасын, жаман ойдон сактасын, жабыркаган оорудан сактасын, тилсиз жоодон сактасын, тирешкен чуудан сактасын, ниети карадан сактасын, күлүп кирип көңүрөнүп чыккандан сактасын, дос болуп жүрүп кас болгондон сактасын. Башыңызга амандык берсин, жаш баланын күлкүсүн берсин, жаш эненин уйкусун берсин, азоонун арымын берсин, айлуу түндүн жарыгын берсин. Амин. Жоолоңуз кыргыздын ала тоосундай болсун, жорткон сайын жолуңуз болсун. İşinizde iyilik olsun, үй бүлөңүздө бакыт таалай болсун. Алла Таалада канчалык жакшылыктар болсо, ошо жакшылыктардын бардыгын сизге, сиздин үй бүлөгө бирге иштешкендериңизге буйруп насип кылсын. Жоолоңуз бийик болуп, өмүрүңүз алайдын арчасындай 100дөн ашык жашаң. Анан ошол жашооңуздун арасында бизге ушул окшогон жакшы нерселерди куруп бере бериң. Biz dağı uşul üçtöөнүн eli daima suyunup жүрөбүz. Siz menen sыймыктанабыз. Алдыр менен сыймыктанабыз. Себеби биздин ак үйдө 2 күчтүү акабыз барды. Рахмат. Ушу бизди унутпай, дагы жакшы эмгектерди жарата бериң. Амин, аксакалдар, амин. Мына кичине белегибиз бар эле, айыл аксакалдардын атынан уруксат берсеңиз. Özümüz dagı jakşı emekler жараттыр. Sizge dagı bir suroğunuz var эле, ушунча болуп айтып калайын. Siz bizdin sentrden Üsküdar nemeden Bişkek'ten gelgensiz da. Uşuğa bizge ürün dörüğüz naçar. Esparçet kuruk degen yok.
birlikte. Bede uruk degen yok. Arpanın uruğu degen hem her yerden taap geliyoruz. Bakırız çeken bahçemin taap geliyor olan dağıldağı. Seyip koysak carimi çıkıp carimi çıkmaydı. Hazır get vakkanda görüyorsunuz yoldan ayak bir yakaladı. Ana çıkıp durgan buna yün ayaklarda çıkıp durgan uruğu da. Bu at zemine layık olgan arkadaş. Kuşun demeniz bilen bayağı ilgerki akavuz gelgende üründü, jakşı akıl verdiler. Buraya kovu kaçı bir çölge jakşı magazin bir servis ayıp verdi. Özünmez eldin atını. Kompleksün, sağlagan maksatına jetsin, çilegine jetsin. Hayda cüta aman bolup peşine satılır. Jakşı! Marlendin işinde ilgilik olsun, übülesinde vakit alay olsun. Allah Teala da kançalık jakşılıklar olsun, jakşılıklar. Marlendin aşınımızda, rayonumuzda Top. Çek, kısa kalır, girersin. Ya bak sen deme. Yeme kamandan arbas kılak. Bir Katar mı bozuldu. Özümüz top teperinizde değil mi? Kaçtırınızlar. Özgür Bayka Koçaka. Koçaka. Ana gittik. Bismillah. Ana. Gel. Koçka'dan tamam. Acımı kısırazı ne kol oldu? Testes kontrola. Ana ke. Ha, bana. Ana. Bir tane kolda dayta kamusta. İki tane orada. Gel havalı. Tevniz, ses bek, tevniz. Gel. Yüzü gidelim işte çıtır. Bunu söyle. Hadi Mehmet. Bastırın. Ana bismillah omi. Avcı oldu. Tutmak olsun.